ushobora kwishima ukaririmba, ushobora kwishima ukavugana ijwi riranguruye, ndetse ushobora no kwishima ukarira. Ibi byose wabyita amarangamutima. Aya marangamutima ubu niyo aranga Abanyasirayeli bari barafashweho ingwate na Hamas ndetse n'imiryango yabo ibakira bagarutse mu rugo. Ku cyumweru nibwo ibyishimo byongeye kugaragara ku maso y'imiryango y'Abanyasirayeli yari yatandukanijwe na Hamas nyuma y'igitero cyabaye imbarutso y'intambara imaze hafi amezi 2. Mu bari barafashweho ingwate harimo umugore witwa Sharon Avigdor n'umwana w'umukobwa witwa Noam. Baragaragara aha bahoberana nabo mu muryango wabo. Aha ni mu bitaro byitwa Sheba biri ahitwa Ramat Gan, aho bari babategerereje. Sharon na Noam barekuwe ku wa gatandatu nijoro. Ubwo ni ku munsi wa kabiri nyuma amasezarano yakozwe hagati ya Hamas na Isirayeli. Kubigaragara ubu Abanyasirayeli bari barafashweho ingwate baragenda barekurwa mu byiciro. Izi modoka ziriho amabendera ya Isirayeli n'iri tsinda rito ry'abantu bagenda n'amaguru barerekeza mu kigo cya gisirikare kiri i Hatzlem mu majyepfo ya Isirayeli, aho abarekurwa babanza kunyura kwa muganga bakabanza gusuzumwa mbere y'uko berekeza mu miryango yabo. Biragaragara ko aba bose bishimiye icyo bise intsinzi ya Isirayeli nyuma y'uko Hamas irekuye 13 ikabashyikiriza umuryango mpuzamahanga utabara imbabare wa Croix-Rouge n'abategetsi ba Isirayeli. Mu makuru atandukanye yavugaga kuri iyi ntambara ya Hamas na Isirayeli twagiye tubagezaho mu minsi ishize, twakunze kugaruka ku ruhande Amerika ihagazeho muri iyi ntambara. Abanyasirayeli nabo ubwabo barabyihamiriza, aho bumvikanye bashimira Perezida Joe Biden ku ruhare rwe mu gutuma imiryango y'abari baratandukanijwe bongera guhura. Uyu musaza yitwa Carmel Eden, akaba ari sekuru w'umwana muto w'umukobwa ufite imyaka 4 nawe wagarutse mu rugo. Yumvikanye ashimira Perezida Joe Biden agira ati, ndashimira cyane Joe Biden, tumukundira ukuntu yadufashije, inkunga yaduhaye ndetse n'Abanyamerika bose. Mwarakoze cyane, mukomeze mudufashe, murakoze. Perezida Joe Biden nawe yagarutse cyane kuri uyu mwana witwa Abigail, aho yumvikanye agira ati, a little girl named Abigail. Abigail nawe ari mu Bayisirayeli 13 barekuye bavigaza. Kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyigikiye, ubu ari muri Isirayeli kandi aratekanye. Dukomeje gukora kandi twizeye ko n'abandi Banyamerika bazarekurwa. Ntituzigera duhagarara kugeza igihe buri muntu wese wafashwe azagaruka iwabo. Abanyasirayeli bose bari barafashweho ingwate n'abandi bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu bose hamwe bagera kuri 240. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.